русский язык 3 декабря 3 декабрь деп туруп числону жазып мында общий кептер ача алабыз да биринчи заданияны жазабыз. Имя существительное, род имен существительное деп туруп жазабыз да. Бул зататоштордон өтөбүз. Бүгүнкү зататоштордон анан ол жака дептериңерге жазып аласыңар. Мужской род, это женский род. Эго, эйо деп. Анын деп, уже их деп, аларды деп. Имя существительное, кто, что, ким, эмне деп жазылат. Аны монда бүйүш табышынан монда бөлүп алабыз. Зататоштор деп туруп, зататоштор женский род, мужской род, анан средний род деп бөлүп алабыз. Мыякта окончанияны биз окончаниясын карайбыз. Мисалы работа болсо, я, анан яг знак менен 3 тама менен бүткөн сөздөр бүт ошол женский роддор болот экен. Мисалы лента, резина, дагы пелиса, уже тетрадь, земля деген сыяктуу ошолор женский роддор болот. Ал эми мужской роддор болсо без окончания, мисалы я, бүт, ны, к, лы, мы, с, ты, ш, бүт эмелер кете берет да. Стул, сарай, зверь, орех, ошо ребенок, вагон, жана башка сөздөр кете берет. Ал эми болсо средний болсо о, ё, мялар кетет. Звено, поле, ружье, время болуп. Дагы небо, дагы уже средний роддорго ушул аяк жагы мондай эмес сөздөр менен бүткөн сөздөрдү карайбыз да, ошо. Булар средний роддор болот. Ал эми болсо суффикстер болсо ост, ест, от, ота, эт, эта болуп, мисалы радосты кошулуп кетет. Радосты, свежесты, теплота, нищета болуп. Тел, ар, из деп. Писатель, словарь, коммунизм, анан ство, они, о, эми, искусство, собрание, стремление. Булар болсо женский роддор.